Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Temaşavanın heja, şeva ve hoş, khayr hatın, bernama rojevu siyaseti. Pişti haftiyekten emdi sabı müjalin mühimin peşberi ve ne mevanin me, Mehmet Baran ve Eyüp Hankayom, khayr hatın, serşevaratın. Temaşavanın aziz, Türkiye hediye edi, hülbüjartına mahalli ve bütçe, maddime hülbüjartınere, partiyen siyasi, edi haziriye xwe hatin dawiye haziriye xwe da ve jvêga pêde edi dest propagandaya xwe bikin em qismekî serê meselê mê xeber bidin lêberê serê ewil de em dixwazin behsa mesela Suriye bikin bi pirayî mesela Membîçê yan jî di sînorê Tirkiyeyê herema ewle ku Tirkiye dixwaze ava bike bi Amerîka re lewra herema ku sînorê Tirkiye bi Sûriye vaye bi pirê wî deste PYD'de yani jî em bêjin arast deste Amerîka'da ye servê meselê em dixwazin xeber bidin dawiyê de bi pirayî jî em ser mesela niha di rojevê de arastî di rojeva me de meseleyek mühîm e mesela kesên ku beriya 18 salî di ciwantiya xwe de zewicîne û hatine mexdûr kirin di dû rejê dîsa kanuna malbatê di parêze ku tê zanîn ew jî di derheqê vê meselê de Şeref Malkoç ku kesayetekî ku di kamuoyê de tiştê nas kirin em ê behsa wî jî bikin lewra beyanata xwe de got me arastî em wiha fehm dikin ku me kanûnek ne malbatê muhafaze bike malbatê bela bike derxistiye em vêga vê dizanin wezîfa wî çi ye ew jî wezîfeyek mühîm e وقتا ما دست به مسئله کرد اما بحث واجب کن یعنی کسایتی که علی العدنینه شرف مالکوچ او وظیفه کو سریه به مسئله و علاقه داره و نها و اعتراف edike ve mesele tine projeve emer serve mesele inşallah haber bedin. Beli mevanin me carektin bejum khairatın mesela Sinor mesela herema evle ku em jeradejin güvenli bölge Türkiye xwaze de Sinorê xwe Sûriye'de ligor xwe heremek bê em bêjin rêxistinên xeyri meşru yan jî rêxistinên terorî ku dibêje ji wan re ji wan bê paqijkirin û Sinorê xwe têxe ewlehiyê ji ber vê jî dixwaze têkeve Membîçê ji wê der dixwaze sînorek ava bike belê li hember wî ne rêxistinek örgütek heye li hember wî Amerîka heye yani bê îzna Amerîka yan jî bê Amerîka nikare tiştek wiha bike mamoste em vê dest pê bikin xwestina Tirkiye çi ye li vê herêmê Türkiye rastı mecburiye yani sıkıntı ki peşe xuyat ki evcid bir çavazı xam hafıza bikim müdafaa bikim. Ev Amerika jî hakikaten yani huzura dünya zêdetir revand. Tedî mezin ew sad bû me wan roşa nedîn vê got gavat keve nava pes. Kareyekê dua bixwe lê belê çil hebî birînda dike bi de vala xat para minin yani çil maket. Bele. Viyaj ciyek keve ki hakikaten usa perişan dike yani malum الگردین اسلامی وحی الهی دشارا دا گرک پیرک اختیار سبی و انسان کودک نام چک وانا سخنتی نیوان فقط وانا ورترسو نکن یک مروه که دمال که دا سوشتیه به دایدنه جیش بخاطری وی دکشه یعنی ظالم وانا چه وقت تکلی مرو وحی گوا بی قطاندنه دنیا مرو تارید به مثلا مکه مدینه قدس شریف چما مقدس برک وحی لوهاتی خواره و یا میجن لیلت القدر چما مقدس برک وحی لوه شویداتیه و یا جدو عمر یک چما حضرت عمر یک حتی لعنت خودلیته برک یک تکلی وحی چه و یک تنبون و چپا دولت کاری و سب فکری ana devlet dixwazin çare serî kî bigerin lê feqet çi fayde hayawan ji wahyê tune eger yani gor emrê Xwedê wisa têkiliyê xwe çêkirana heqî neheqîbatana huzûrê van sıxıntiya xwe mezin nedatme serê me gerçekten çar kenarê dünya sıxıntiya mezinene mesela Yemen vesaire filan mevan yek cekê musîbetê mestir bîla sebeb bîla hek ka em zanin insan gava kontrola wahyê derket îman û ecdan jî hat sendinê dibe wek yani cinawir ki aqilî yani mesela cinavri
حیوان هنه عقلی وان کیمه فقط گاوا که انسان وسط کنترل وحی در کبد و جناور که عقلی و دیجا وره ویزافت بکه یعنی بله هاتن روی 7 سالایه یعنی جباد 2014 دا لبغداد تبلیغ که دا عالم اسلام میگو یعنی وان انسانی که خاصه هف کشت و تعدال هف کنن وان هندی دولت که دانا اینم حافظه کرد فدراتیف یاپی که تا انجام کسی پرچه تسلیم هم که وان ای چون مثلا ایشوان در و دیسا دولت وگری دای با و کدنیجی فدراتیف یاپی ایساش آزاد بجین وی گاویجی مگوتان مثلا چند سال در باز چی به اجنوی در پیشامر مجبور ای دومان لفاق هدیجا امریکا راستی رجب طیب اردوغان اوجی انسان کی بغیرته اهل ایمان خیات که امر زانن الگون فعلی و حرکتی و مصطبی و تشکیلات و تسهیلاتینه زاد که اوی تکلیوان یعنی جواب بقتن یعنی در امریکا نایکشاندن ایجاد خوازش خواه جیکی چیکه اسرائیل واش خل بداری کدیا دولت و امریکا خوش به کنترل اسرائیل در حرکت که ایجاد هات شاول و پیاده هانی کی PKK و حاصل سادگا ناویان داشت که فقط تور عونی تور dolayısıyla خوازل و درش سکیچه کچه کریجی یعنی اگر جی بیش وی در نان که بلکه روش خوب که بک دولت کیجی فقط اویا جی ترکیه را نخیره یعنی ترکیه را نخیره چونکه وانا تکلیه وان کردستانی بیفتنا خودی هیا چونکه تعداد کرداجید کن فقط قسمی انسانی که تکلیه وان خودی پیغمبر هاتیا برینی دبیلوی تعداد کردا تکرن اویا یوسان نه حتی جالی که دا فایده اون یا ترکیه بلکه ترکیه نکتن اومده اما پشت بار سختی درخستن ترکیه را بو چند کیلومتر بنابرای بیدار چو کسی کار بیاد چما تو چویجی چونکی وان ترور gerçekten sıkıntı ده ترکیه حقیقتا و مرمزان سبت پیشارویزا اچب کن یعنی جبروی جبون اف سمتا اولهیه کب قاسی 20 کیلومتر کی بنابرای سوریه چه مرو نکارش ترکیه بیاد چما بیدار چوی حالا نکی وسا والا مایه و بن کنترل دولت سوریه داشین نه و ایجا yani 1000 tro araba silah istilve deri yani sonra bir eçe be yani eve Suriye nokta veserim merhaba eve Irak nokta veserim merhaba eve haba biberi bidna Türkiye ve Amerikacı maalesef van manım rayıcı pır garibin can tmezet ki tişki bast be can tişki xarab be yani penay itibar kırni bele serve gotna ve emve pırsın jikeki Mehmet Baran مامۆستێگۆ ئیتوارە مەرم ئەمریکا نایە جارجارە وهاد وێ جارە وهاد وێ ئەم میسالێکی بدن سەروێ گوتنێ دۆرێ بدنوە ترامپ دسێ ڕۆبەرێ دسەر ماپەرا ئینتەرنێتە دسەر تویترێ دە تورکیە تهدید کرد yani go heger Türkiye ve der falan tiştip ki emi aboriya ve mahv bikin le divan rojada senatörü Amerika go evjij partiya Trump Cumhuriyetçi Jeradvejin Lindsey Graham le Türkiye'ye u be serok Erdoğan reji hevditin kir henek demeçevi jihene henek beyanatın jihene je basnere dibe enveya başı dizanın herkesi dizane ku PYD u PKK yeke و حق ترکیه هرما اولهی جهه کو جویدر آواب که یعنی گوتنی وان هف ناگرن ترکیه و چواد خوینه عجیبه یعنی ترکیه و باوری کی جابینه و عاد دیا دور من بیچه نبتنی امریکایه دو مد شاپمنی ده تعقیب کر روسیا جی به bayrak خو به امبیجن وسایت خو لشکری و در دگره Türkiye ve tabloya çava dixoyne ve hareketek çava ji Türkiye vere. Bele. Valla merev vakti ledin here merev yani tiştek ana Amerika divan roje Davida o be Trump'a ji dünyaya ratişne ku dibêje merev vekina ya bi dünyaya dileyizin ya ji aklı xuxarine yani usa te xuya kirin. Çünkü Amerika dünyayı tevdide karşı xo و فنا کتدی باوکی بزاروکی خورا بخیده یعنی ناو دولتن و بسری خونه و تدی بغمسزن و اوجی فنا منن یعنی تدی هات بونه başkanı devleti xo ya başbakanı devleti xo devlet بسری خونن نه ایالت امریکانن
يعني تدي حقوق دولة جهنكي إنساني يرك هبن يعني يرك إنسان وقت القرش هبدو رونش تنكي قيمة بدن هبدو يعني أب إنسانك دولة إدارات كان دهابت يرك تديوان مسألة دقات بكن لمرب الويد نهرة تدويقنا تدي شركتي هبون demek ki şirketi xuda prik bser xavatkarê xura xeydiye û kiriye qêrênî û gotina gotiye ahlaqî û serûn işte yani. Ne insanê siyasetê ye yani. Dedî mer pir zêde nava siyasetê de jî fiilî yani ab xwe nemame ama mere wextê ku dide berhevdû insanekî ku siyasetê fehm bike nîne. Yani rojekî mesela nîvşevkî qeyxewa wî nayê nêrê TV Tirkî davêje و دولت کی که هدفه خو و یعنی همه به کتدی چهره گران که یعنی تنوی حالی پاشی قی رادزی حشیت سریوی اینکی خطوبت که عقلی خطوبت که یا جهنگ جراد ویژن حیران ویژن ورانه فابریکا کتا işçiye de şulan bseri işçiye de tetkik qeyreni ama devletin avji devlet başkanına yani de vakti ku gotine xo tweet'e xo tadaveji piçki seriwan insana ji binerata de avji milleteki qavmeki devleteki idaret kin yani arik mesela tişki hesabına ki tu işçi xo ji hesabdaki yani bir akli dedin yani hani tu ji tişki hesabına ki tişki hesabı إنساني تبعتوي يعني قوميتوي والكاوي وإنساني قاموا وياوي تبيشكي حسابي وان بك يعني كأوي إنجا أويجي إنساني خراج بفيجن أويجي باش فهم دكا سخنتي تشيبويات نر إنجا تبيتي خو بهواكي دن دافيجن مثلا أو تشتي كتقول نيفشافكي تشبو از نزانم يعني بلكي تدي هنك تشنيك و ناك هفن شابمانيجي تشيد من دناو دولتا دا بلكي لغوري كو تركيا قواتا خويا لشكري بر سينور عسكري خو بر رويدري واسطاي خويا عسكري بتوي توب و تانك خو بر رويدري عجبا دوي شوي دا ويتشكي بكرنا وليخستنا يعني خوشا كي وساجي هي يعني ودوي شوي دا ليخستنا يا اوي هجومكي بسر سوريا دا و بيادي دا بكرنا تشتكي وسا هبوكو بيا على العجلة فيتا خو عبت جبوكو وانا تشكي وسا نكرن يعني دفاكو تشكي وسا جي هبو كنت فيتا خو عبت همان بشتيوي تدي اجا قوني مرف اردوغان دهات ربانو اوجي نفشافكي يعني على العجلة تلفون كرجيرا إلي تشبسريها في خصن باشي جوا حيران تركيا تدي دوسك يعني جو جبوي ما جبو أبوري إقونوميا منفعة دولتها ما جيكي كو أمجي منفعة ببينن دولتك كو منفعة ما تدا هي بوتنسيال كي وصدور ده هي كو أمجي استفادة بكن يعني تهردو تويتي دي برهفدو يك جيكو تماميلا تبيجي دايدي جبهة فكرية قرام هفرة حرب كن ويك جيتي تدنهري بيا ورتاخة كي كو يجامل بهفرة اكونومي وابوريا خو بيشتا بدن و بفن دوستي هفدو يعني بسكريكي وي شكلي تنيا تدنهري يعني جبروي مرب نزانا دالخيوي لهبناني يعني اب جبو تركيا تاني نينا يعني جبو تمام دنيا يوسانا روجا كي تدنهري جا ألمانيا راد ويجا او دينيكو الباطة تشمان عادي yani devlet başkanı ki tişteki hava gelen ne bije yani ya akılmen devi Kore'ye Bakur tehdit kir rojadini hatın cevher runuştun yani yani tamamen Kim Jong tamamen devlet avsatken İdi hatta kudve azınızam yani Amerika heye yani dehremi de siyasetek Amerika heye siyaset Amerika bir şekli heye yani Amerika tişteki top kiriye hatta ana قانیه کی حکمکی ویچه بویه تدی چوا کو دروجه کی دا وقتی کو بخوازه یعنی تشتکی بتویته کی دولت ما و فیات دلار زیاده بک و ابوریا ما بک سخنتی یعنی اف خبات و اف تشتکی هاتیه هولی و وی امکانی کوچه بیه ترامپ چینه کریه اصلا بری وی امریکا temeli xu sağlam avetiye. İşe 7 saliye yani. Sağlam kiriye de aboriye de dünyaya bxuva gere daye. Ya jib dolar va gere daye.
ya jî tamamê şirketa û firma û wanê mezin di çapa dünyayê de îş dikin wana bi xwe girê dane zaten ew ya heye em nikarin wê inkar bikin ji ana Trump li serê sekin ya li ser vê mêrantiyê dike îca mêrantiya xwe jî yani di cî de nake carna ji ber ku di cî de nake meriv pir zêde Amerika tedî icraatê insanê wanê ku daha bêtir ku di başperdê de Amerika îdare dikin yani evê wana her halde nehêlin ku Amerika bibe dicîkî de serî ülkevirkî hişk bixe wê jê re nehêlin fakat ev bi xwe jî zirarê ji wan tiştê temelê xwe yê ku saxlem avê ne zirarê ji wî re tîne yani ji bo pêşeroja Amerika tişkî baş nîne Dom xeberekî şopan koverek Amerîkî dergiyek di sayfa xwe ewil de bank li Trump dike divê êdî dema îstîfayê hatiye yani dema çûna tê ji wî koltuxê hatiye 16,000 psîxiyatrîstê Amerîka rapor dane gotiye ev meriv ruhî wî nexweş e û aqlî wî necî daye yani. Em ew çax bi Kurtayî em ê vê meselê bigirin êdî bi Kurtayî em ew çax ev Amerîka, Rusya mesela min bîçe û Türkiye wana bi çend gotina li hev bicivînin ama yani ew mesela min bîçe ana tedî mesela min bîçe pir dirêj bû mesela min bîçe ji berî mesela Afrînê bû mesela min bîçe ji berî Azezê bû yani ji berî her tiştî ew hebû û ji wê royê heta ana tedî li ser masê Türkiye û Amerîka li hev rû dinîn çiqa rûnî jî wextê ku Türkiye radibe pir bi safîtî rû dinîn deme û pir bi safîtî jî radibin yani li gorî beyanatê wan ez dibêjim yani wextê ji masê teze radibin mere divê her tişt qediya ya li hev kirine êdî îro sivê dewr teslîm çêdibe yani tiştekî wisa xeber didin aqilmendê Türkiye ku bi wan re masê rû dinîn û van tişta bi hev re xeber didin roj derbas dibin meh derbas dibin sal derbas dibin tiştek tune ye ji wê rojî heta ana demek ki Amerika zaten dixaya wî da Türkiye bir şeklekî yani bibe bûyne oyala mişke tişkî jî nedêkê yani yani mesela min bîçe pişkî kûr e yani ne Amerika bir hetî li gorî qeneeta min ji wê derê dertê û ne Rusya bi tevî Esed tedî car carna jî dibêjin gazî Esed kirine anî nekirine wê derê dibe ku ew tiştî rast ve yani herî Türkiye divê ne rast ama yani ku Rusya li wir ve Esed jî li wir e demek çünkü her du ortaxê hevin Rusya li wê derê Fransa li wê derê İngiltere li wê derê û Amerîka jî divê ez dertêm yani ev derketin bi çi şekliye ew ê çawa çêbibe yani ti tişkî ku meriv ketve çapemenî meriv jê fehm bike û meriv bêje deway tiştê gudane berxwe ev tiştekî wisa li ortê tune ya girêkekiye dûrda hê û naxwazin jî ew girêk ve bibe yani hep case bibe jî belê var serê meselê Mesela bêjim kerem kin oluştu Di 1970 dünya li Diyarbekir civiya gotin ev pirsgêga Kurd bawekên safî bikin gotin Kurdistana Iraqê bawekî bez devletek ser bixwe û ev berberê Türkiye hetanî behra spî federativiya bikî bidine Kurda û Kurd Türkiye ji heqoqê wan çapa qanûnê makî da bidine wan ev ya Türkiye xwe navê dabû roj bi roj xweştir dibûn feqet ev ya li Amerîka giran hat yani mêze kir pirsgirêk namîne ji binî ku di cîkî de hebûna xwe bi hîskirin lazim pirsgirêkî lazim e û maalesef tedî Türkiye têkiliyê xwe û Salih Müslüman ji bevra xweş çêkir serê ewl da û evana ana ev oluşma ku çêkirine eleqekî wî Kurd û Kurdistanê bevtire Amerîka ji xwe dixwazin qerekolek çêkin ev ê ji bîna xwe de gere meriv bêje û mirivekî bi qurşa aqlî be jî gerî teşê xwe de bigire belê em dest bi siyaseta Türkiye bikin wek deh deqe jê em xeber bidin beriya hilbijartina mehellî dime seriya dimehî de wext maye û ev vê pêvajoya ber bi hilbijartinê ve çawa dixweyînin yani siyaset rengekî çawa dide milletê wek hilbijartinên alelade êdin be wê yan jî em bêjin bi îtîfaqa ku partî diçin hilbijartinê wê tiştekî
پر سورپریز دری پیشمه یعنی وکهنک باجارین کو ایدی بوان پارتیا و مانه یعنی بوان پارتیا و تینن آسکرین اوی دست جهودو بستینن آن نه اون چواد بینی و پیواجوی خود زانه اوی سیستم آنو راستی وی اوان اتفاقا واجبت که یعنی نتیجه معلوم گاوا که هل بجارتنا مزن تی نتیجه دا ده هم آدای بابرا دکبنه اوکی هم بازیه جبروی پارتی خود کنه یک ایجا وانا را بون با هوا که جمهوری اتفاقی چکرن بخیر به هر حال ده بهین که جدروی وان هفخه یعنی او خواب دویالی که بنظری هف بنی سقنتی چه به و دو از ملت اتفاقی چکرن اویج گرم هر پچوک نبینه یعنی خدا نبودو و ادهسته که بدن نبودو یعنی روش برور انسان ایبیر جمع نبودو هین که اف ناس بکن اگه باش اگه خراب تکلیه ما را چه بین انسیتا که نوان دا پیدا به فقط خوزی که مخالفت اوی سیستمانو جدل قبول بکرانا اوی سیستمانو گوری یعنی گرم هر هندری بیاد تجاب که یک قبعت اوی سیستمانو گرک دو چاپ هرمی دا وکیل بدانه نقاندنی آنه هیلا جه اوی لیست اصولی جبونه خودی برای تفزانه بین حیلکیه دوی سیستم های دا لیست اصولی وکیل سچمی تونه یعنی اگر لیست اصولی وکیل سچمی هبه اف سیستم برینداره اف سیستم پنجویش کاندینه یعنی گرم هروز دوی بحثی دا پردنگی خواه بلم که و دائم جی یعنی بینا روژه جا اوکا محلی جی او سچما محلی جی بخاص امکان دوی اساس آرگومان سیاسی گرم هروی که آریب که یعنی نتیجه دا بیا غزمته که حقیقتا انسان که گفت به شهر مینی شهردار شهر کی بغیرت به بشرف به او پره که مرکزیت پارویتی کار بر فقیر و فقرا بلاب که او حقیقتا غزمت که اویا تشک سر بخواه یعنی نوک آوکیلتیه تا شخص مروه که تو یک بوی وکیل یعنی هم چخص قوات تابع چکاری چی بکی فقط اویا وصلنا جبر بی انسان مدوی بحثی ده برای دو جار بفکره عجبا او انسان هر همه پارتیا من همه عجبا اویا یعنی از hükümet şahredar evcuma hizmet takıbı ki ne kapasite pera hayatune ajanda vida çe hay yani proje kedesi vida hayatune malum eji dvi AK Parti da endami için beşine vada aday bu en azından çıl madde desemi daha bu midgo agar ki imkanım değil azma hizmet tabıkım yani biraz falan mezakın yani ne bize partiyam ne hama sazı bıçağdaki tarihi rabit meke yani şiber bir eviye em tuhazım siyaseta आमी की खलास वाना पर كلمة يعني حقا نواي والا تشتي ضعيف هاف رخنا دكنو هاف بيس دكنو هاف دنا محكمة هاف دنا تزمينات يعني أوا محلي جرا وصانع يعني كي يجمع رغزمات بكما مش قيا قيم كوجداني مر بري مر كدات كا جرا مر بياوي راي خبدك حقا صبر مر كاربي شو مسا دعوة كي ليبك يعني جبروي أوا محلي از پر خصوصيت بينم وحقيقة چا مثلا روی سال شهری مده حقیقتا هدیه دوسا حضور کی رنگ گوار کی و باشتی کی خویاد که gerçekten eğer demek şaredar bikir ve dixwaz huzuri bine şehri xo tabii çetini daha çetin daim heye yani evyaz eva siyaseta amid hacı mühimtir benim ev siyasetani. Uvanaj tabi destek bedine budim. Mermi karabıca çıma falan kese destek çekir. Birayim gorani kanuni esası iro kuyani partine udmerisi dane. U hakikaten herika bu trilyonlarca hazine devleti yani hazine milleti o ampera digirin ve destek edigirin. İcabı saçma durura beherzani هبودو رخنات كان قربان وتبواتنا وتبجي يعني حقي وهي يكون انضام خدين ومجادله خدين قربتش من اعتراض كان ve hilbijartine de ne partiye ne karar astend yani Türkiye'de görüntü kirliliği bu krejek nerini çene de pırrede bayrak o flama o ana pırna kevin ve tiştek mühim arasti le böyle gormen mühimtir eve xoska seroke partiya dernek etna meydana yani kija bajari de namzet ki be ev derketna mitingi da haber verme ne xasım hinek bajarin mazın neha CHP u hevkarin ve lugor MJ famdikin ve hilbijartine ne hilbijartinek mahalli bitene dvine
eğer hinek bajarên mezin vek Ankara vek İstanbul ji destê AK Partiye bistîne evya ew bibe sebebê hilbijartinek nû hilbijartina wekîltiyê genel seçim kan dibêjin li gor vê xwe hazir dike li gor tahlîlname li gor nêrîname yan jî li gor beyanatê wan li were Muharrem înce vê digo em divê hilbijartinê de piştawî AK Partiye bişkênin û em deynin hinek bajara ji destê wê bistînin lazim e here hilbijartinek pêşwext divê hêlê de hûnê çi bêjin yekêm hene li gorî qenaeta min AK Parti jî vê tiştî dîtiye ji bela ku vê tehlîkê dîtiye ew jî car carna tiştê ku daha berê nekiribû fena ku çaresiz mave daha bêtir dikeve binê çengê MHP û MHP jî xwe giran dike yani xwe bi MHP dixwaze xelas bike lêbelê êk wî anî vê durumê jî MHP bû û wela MHP jê re nabe yar li gorî qenaeta min ew tiştê ku rayê ku tên jî ne ji rayê MHP ne tên jêra û MHP ti carî jî însanê wanê ku dil dane partiya xwe ê MHP ji bo MHP ez dibêjim temamê fikrê wan hene îdeolojîkin û ti care jî xul kêleka AK Partiye nexwazin bibînin û AK Partiye ji xwe nizanin yani tedî însanê wekî din hinek hene mesela AK Partiye belkî pişkînêzî xwe dibînin ew jî pir zêde tedî ne ji tabanê wanê ku illa tedî rayê xwe didin wan belkî henê car carna dane wan ê MHP ji bo MHP ez dibêjim yani ev telaş û ev sıxintî ji teref AK Partiye ve jî tê dîtinê û millet jî dibîne yani AK Parti di zamanê van paşiya da yanlışê mezin kirin û li gorî qenaeta min hinek yanlışê wisa kirin ku ti jara mesela AK Parti bi aqlê selîm siyaseta xwe bi vî hewayî nedikirim yani te tiştekî basit di nav milletê de ji AK Partiye daye hindakirin ez bêjim yek meselekî tedî ev mesela poşet û pere yani nizanim milletê nabînin pir zêde xwe dûrî milletê ketine kes nikare mesela ji nabzê milletê ewan xatîk û pîrekê extiyar û genç ku tişin ji xwe re çend tişta bi vê bihatiyê distînin û poşet tişkî qîmetkî kêm e ama wî poşetî nasîne didin ber çengê xwe dibêjin a Xwedê belawe bide em poşet nasî dibin heqeten yani van tişta nabînin û viya pir jî heye milletê da ew xatik ji xwe rayî dida teqê tabanê HDP didayekê na vana didanê û ev bihayî jî temamê vê bihayî hat li ser wî rûnişt yani kes îdî çavê wan ji bela ku tedî dolar zêde bû bihayî çêbû xelqê ya jî însanê ku tişta difirûşin û fabrîkatûr van bihayiya çê dikin tedî hikûmet vî tiştî dida milletê qara borsa jîtiyê dikin û tişta top dikin û nafirûşin û di embarê xwe de xera dikin ji ber wî fiyet zêde dibin hinkî millet viya fehm yani belkî ji viya bawer kiribû wextê ku poşet dikirin bi pera yani dewere ji wan pîreka re bibêje wele ev tişt ne ji AK Partiye yani evana tef çûn paket çûn yani ha kesek ku îdî rave oy bide wan divir de yanlışîkî mezin kirin projeyek arastî baş e yani lazim e bêdestekirin ne eşxu ne başiyayî navêjim yani bingê hawê nehat tije kirin em vê dikar bêjin yani ana ew poşet ana zaten beyanat dan gotin ji sedî 65 ketiye firotina poşeta ev jî tedî tiştekî zêde ye mezine yani millet pereyî wî ji xwe re zêde dibîne berçavî wî tê nas tîne temam bira nestînin û bira poşet ravin heqeten ji bo mexsedkî başî hatiye kirinê fakat guliyê binê piyê xwe birê bêwext û guliyê binê piyê xwe birê yani îzahata wî nikaribûn bikin nekirin jî û wî hawayê çiqas wê pîrekê here wê marketê û dikanê
poşet nedeni ki o işte de berdili xo bine mala xo ve bedual wan bike o ne devanciye. Belê ev mesele jî em bixedînin lewra mesela me droje ve ya dawî pir zêdetir mühimtir e. Lewra servê meselê de gelek mağdur hene. Ev kanûnên perçekirina malbatan em dibêjin kekê Eyûb Xan Kaya mamoste. Kanûnekê ye di maka kanûnê de ji bo malbatê biparêze. Yani Tirkiye Aileyi Koruma Kanunu dibêjêra. Muhakkak xwe jî xwendiye pir drojevê de jî ma. Lêbelê di wexta em kanûn tê îstemal kirin aile malbatê zêdetir perçe dike veya ne em bi tenê dibêjin êdî ombudsman yan jî ew çi navlê bikin kesê Tirkiye kamu denetçisi dibêjin yani Şeref Malkoç em viya pêşî bin nas kirin eko devleti kontrol dike yani. Belê. Eko devleti kontrol dike. Mer karab sa bêje kamu denetçisi kurmancı mer karab sa. Ew wiha dibêje divê me kanûnek wiha derxistiye ku em malbatê biparêzin lêbelê di estê xwe de malbatê perçe dike. Me malbatê perçe kiriye, me ji hev bela kiriye. Vê ev gotina wî ye em vê kanûnê hinek xeber bidin. Yani kanûnek pir em bêjin bingeha wê xerab. Ama AK Parti da pir tiştê xwestirî çêbûn. Fakat can ehemmiyet ke kurbana poşetekî wîna ke got. Ev kamu denetçî jî malum kanûnî wî di vî nêzî da derket. Vê gavê min nivîsek nifsand bûn artık milletin adamı var. Yani hakikaten temizat canlar hat kare haber biner men tawiş kesit ne yani. O be birave jibuna evra kanuni örtiyeci 10 milyon imza topkır ev beryavi ve neticede kanuni derket. İcabiyeyi bila sahip haberine tadı yani kerbe asi sakni da derdi yine akşamını. Naha dnava bit se sali da 200,000 pireki زلام خود شکایت کرده جوانا 250,000 جف قطیان یعنی هفته بردانه اوجا بسر داشته به سخنتی daha مصری چه بونه نعوذ بالله جا نها اف قانون جوا ادیق 2011 da bu sembol evsa peymanek çekirin de hep devleta emzan bana içma çekirin netice Hinki civan devlet abi xwe şerh danin govala em hêna nikarin evî kanûnyanê sa îstemal bikin topluma me millet heme ji ver hazir ne çiqa mezeretek meqûl qismekî jê qebûl kirin tedî di İslamê de divê meriv zêde sê roja nikare ji hev bixeyîde yanî malûm hetanî hinkî hîdeta meriv derbas biha timêt kî 5 ro 10 ro uzaklaştırma dane îca Türkiye tişe xerîb hema ji 15 ro dest pê dike وما كيدو حتى شش مهاجي تميزات كي ما كافي تكوتشي يعني دناوي دولة دا بر إنسان أخلاق والكيمانة سيبنا بقى حتى من بعض الوقت كي استعمال بكم يا مال خرابو نانا مثلا يكو زانن اول قانوني ما أنو بس إلاستيكينه أساس جسدي الدورة هشتي بينجا تقدير حاكم يعني هشتي بينج جاویت شخصا چیکرنه اگر پیرک تلفن که به جواب میره من یا اللي من قفو قراد یا سلاك المخصص یا فلان یا بيفان تشا غريب ابياد نه قانوني دنيوي نه قانوني الهي ده تنه حتى مقصد طرف دريش تعالى قداري بكي مسألة چنه وانا موسى قلتنا بيان اساس قبول كن وفي زراد بيانش ما يدور خن لا يعني تنقى تدين معنات قرا بل الشرف ما خوش وهذا بيجي وقتی زلام و پیرک دکوین مناقشه پیرک تلفن کاراکولت که و کاراکول ته زلام جماله دور که اف جی زیادتر زلام دخه ام بیشن سنیری و جوی قانونی جی ام فهم دکن aynı tahlil avikriye موان جهدو قتیلی aynı tahlil avikriye و hakikaten evya havaki kumarım sabice hala iros ve eyduz be hediye toplumu yine via be ne mümküne evya vanuca sam ilk haberi ve bahseda mera reportaj çekir mi go yani اگه شخص ولایت وکیلی هم از دنگ خدمت شخص برمی ادم حیر الخام قاطع من کیزو چی بیچم وکیل وی قانونی دنگش کن هنا کیانی
hakikaten daha musibet mesir natına serime. O ica bir kaneki beşeri yani jmuna çe akasa o kavve peyman hani ve gredin yani velhasıl yani kabahat kidve daha ya fakat hatta bir kanun degiş ne be lazım er her insanı bgiret ve her insanı ehli vicdan dengi kabilim ki bize el eman divan sıkıntı ki ana kanun ana meclis vazifeyetine yekci denetimi yekci درخصة قانون هي شو قانون دردخة قانون كي كحضورة ملاتي برافينا أويرات كي قانون كذا خوشت كجيبي بله. صنع ام بپرای دوی پاجه دلیدن هرن ام دوین بیرک وقتی کو شکایت کی بکه قراقول حاکم محکمه بیرک بتنی وی بیاناوی اساس تکرار گوری قرار کی دده لی مسئله نه افتنیه دوی بنوی قانونی ده نفقه ده بیرک حتی داوی عمری های yani evci de yani pireke zedetir daha cesareti. Yani ez işte bu katım şu mahkeme cidlehi midaye ve te ömür boyunca hatta davi ömrümüzü te nefaka bdim. Yani evci zulme keser mil İslam'ı. Ben. Yani ya brasti tedi AK Parti'nin ki de mesele xuda avi ku emnaz dikin de ali şahsi ku de navuan da siyaset dikin o mervevan iştane ki هنكي كتومن قانون وإجراءات بارتيا خو فرزدا لوم ليناكن الاشترمش ناكن ما حتى أنا علاقية وانا ديتيه بركيم يعني از شرف مال خوش تقدير دكم عجب جسارتي جكوهات اف تشتكو حكومتاوي در خستيه يعني اف öz الاشتريه خود ده از وي تقدير دكم حقيقة هندك قوتي اما تشكي باش قوتي يعني افتش شخو جكو اني من قانوني امريكا ويا دولتي اوروبائي لسرها فيتشتي اني من خواستم بدن تركيا دولتي اوروبائي مفهومه مالباتي وعائله جنابه خراكرن راويه تشتك دوان ده نمايه ذاتا جبلك نمايه وزراری وی دیتنه دکن ناکن بوجالامیش دوه دکن ناکن جردن گری نکارن بینن تدی پیشیوی هاتیه بردانی انسان جبچوکی جسابیتیا خدا yani وی باخه خو که به عائله و به مالباته و به دی و به باب و yani او çatıya ku وان محافظات که و هنکی دهره دوان هنکی تشتا تدی دکوه پیشیه وقتی که پیرک کی جباب خو فکرانه که جبری خو فکرانه که جابی خو فکرانه که یعنی در کی وی بی هوای تنوه تنکاری پیشیه و پیرک بگیری دیچه ایدی یعنی و دنیا جی تدی کو بیا گر نخاسم سوخاق و جاده اوروپا ترکیه جو سابونه ایجاج بلا کو او چونه تشتک دوان دا نمایه aynı fena تدی uyuşturucu اولی بلکه وان بخو جبو انسان عقلی وان سری وان بکن برای دولت دن دکرن اجا انا مصیبت وی تشتیهاتی سری وان دکن ناکی جناب دولت خو نکارن درخن اجا انا ام مصیبت دخوازن بین سری ترکیه حتی هنک دولت دیجی ایک عقل مند وان هبون عقلی وان سری وان بون و اوکا مالباتی و عائله جبو دولته کی جبو توپلمه کی چه قسم مهمه اگر کو او جهب بلا به او دولته وان جهب بلا به جبو کو ویا دان برچاوه خو پریا قبول نکردن اما دولت ترکیه به توی کو ملتی مسلمانن تشتکی خیری اسلامی جوان دستان سرو چاوه خو قبول کرد چه منفعته ویته ده بو کسی حسابه وی تشتی نکرد منفعته خلقیت تنیه دولت چه تهیه عقل مناگره yani tiravi insana ki dibniya hicdada ve zavji ve zavruke wan çebuvin de sebiye wan se sebiye wan çar sebiye wan çebuvin ve ana yaşı wan 22 seve jbalak tedi dibniya hicdada zavjina çan sal beri
diye bir sebep wî ravî viya bavêjî hefsê. Ev çi qanûn viya qebûl dike, çi insaf qebûl dike, bi rıza dê û bavê xwe zewjîne, bi rıza xwe zewjîne û pîrek jî derdikeve qarşî kamera û televizyonê dibêje heyran ez razî me. تحقي من تحقي بيرك محافظات كي اجي بيركم تحقي زاروكا دبيجي زاروكي من نزاروكن قي يعني وان تشتا كس قدارينا كدنگ ناچوان ياجي ناخوازن قداري بكن ياجي سوز بهنكي يردانا وان قانوني وان انينا السرسري مكرنا بلا جبوك مالبات وعائلة من نهيلن تشتكي كو دنا مسلمانة دا باش ما ve eve bir jibuk jihab bela bikin tedinheri van sıkıntıya jikkat nave o jera çözüme ki jinayne ev şeref malxoş yani tişteki dici de gotiye inşallah ve bir keve icraate çünkü de desteği de jiheye belki yetkiye vitişti eğer ku ev tiştek ku dveje bikin icraate gerek de zamanı ki nezde ev insanı ku ana da hafsadane o pireke wan zaruke wan her gazi dikin dibêjin heyran eger ku sıkıntı ki heve jî em bi hev razîne alaqa ji me tineye bira berdin bira alaqa xwe ji wan însanan neynin bira pêşiya zînayê bigirin pêşiya zînayê vedikin û tiştekî meşrû qedexe dikin û dibêjin gerek vî tiştî ji bo vî tiştî jî em heqê wê pîrekê heqê wan zaroka mihafeza dikin em bavê wan divin dikin hefsî yani bu şekilde hakkıvan muhafaza ettik. Ama ve meseleyi ziyadetir seri haber bidin. Yani neha hükümet yani kesin kud idare edene ev perskireka hevberdani ev perskireka ko her sal dişe hevberdan ziyade dibin ev orana wan boşanma kan division ziyade dibe. Yani çareseriya veya de zuzevacı da dibine. Herhalde beyt bine yani. Galiba ko mesele ev ve dve da dvine. Halbuki em dizanin ko kalime o peşeme zu zevcine yani dışarıda fazla zevcine. Ya jibit işte bira ve istatistike derken devletin destevan derece. Bira ve istatistike derken ev kese kud biniya hicdada zevcine ev malbat ev keçuku o korke kud biniya yazda hicdada zevcine çen habijwan hevberdane o mutsuzun. Bale. Mamosta ve şaze sali zevcine unji talkedane. Hoş hikayet mi? Do per habere ki derket hakikate ere belki encam ne hoşe lebeli وقتی سری تفکر کرد پیرک و زلام aynı روزه de vefat kirne seri hafteydi hafte 5 hafte 6 sali aynı روزه de bevdure zaruki wan haberdane va 5 sale bevdure ne زوجینه و حیات قوانی خوش هبو و پرجاب حس کردن و aynı روزه de vefat kirin de awamın wan min hend زواج وان 14-15 sali de yani o pre insani usav kamzanın zuji zevcine yani perskrek ne zu zevaj yani ne juantiye de zevcine perskrek ko dereng zevcine yani gere hükümet serve mesele ki garib है na küfür de Türkiye'de kanuna medleyze kanuna çetke o kubile kanun ohad beş kamer mecbur gol kanun ki ica cesaret ama jev ki belki 40 sene sevin ve küfre kadar ne bu yani an var yani ica de asra hicdada Patrik ek sembolü jçari Urusra mektubek şeyine de bevan her merba ve bu Osmanlı'nın karın sazrey gibi berve. Yakşid be hatajbeti van devlet adamı van u padişahı van de beş kıymeti de bakinen. Ev yak ve duacı de be almi var kıymeti de bakinen. De be bana samerve makulun padişahı van karşı almi van lerzen. و استیاج دوی به آیلان بلیزن آیلان بلیزن tabi وان کافر زاف زورن وان تشال جب خانود کن تبیزد که مثلا الانجی میرنی الکبرد که خبرش اردوغان دوی هنا aynı sistemde dev keda yani و وان فيلم اللي ما جو tabi مالا ما يشخو كنا دقرش غير توان يعني مالا بلیزن maalesef و جاب آیلان يشخو ما امریکا قانون چه کنه مدلیزن yani eğer که ام topluma İslami
لوحیه نزورن چوا کتدی مثلا ام بیشن چار پنج آشمه هنش بونی گاوا کمیرو پیرک به هف که نرسا یک زیده سخنتیا وانگا و چه بو دبی یک شبی آیلی یک آیلادن حکم چه کن حکم لبر حکم قرولی کی ifade خوب دی کی حقلی کی نه حق لگرانی میره قرار به دانی یعنی محکمه نا که و نوامیر پیرک و نیشه محکمه یعنی ایجاد چه غریب لگور بی قانونی uzlaşmayı bile kabul nakane mesela uzlaşma kanuni derket depre mevzuya da hena kulaşna mahkeme müracaat ve komisyon ediken bak uzlaşma evvel devam aleyla bir mesela bu kadar deve bahsi da bile kabul nakan Allah ليه شو غريب يعني يا كفرة مهدة جخم قطون يعني İstanbul şey karana şey anlaşması küfür kokuyor her tarafı küfür kokuyor şimdi topluma İslami ve emici bir kanuni avarut ki beradayı ve beşeri kanuni ki tevşope şu emin li ev bakın yani İsmail bakın o emici goran vi kanuni hani besak idare kırın o icab sıkıntı içine be evan sıkıntı roz burada hay pırtır bin yani evya ne işime en başı denik ki zuda evi kanuni hani işte tedavül rabıta gışbe yani Emir ser ve mesele haber beden inşallah temaşanın hicab piştina vere emdisa bevdurune. Eli temaşanın hicab bernamame domet kısmı daviyede medser mesela droje de me disa haber beden me derbari mesela kanuna parasına malbat ede haberdi da u kesin ku bjuanti zevcine beriya hizre sali zevcine در حقیقه ده مقدورین که هنه دنگی وان خوازن جارک دیجی بلند بدن سعکرین ده قامویه ده جبو که تماشوانین مجی و قامویی جی هایدار بج به مسئله و درباره به مسئله ده مقدوریت گلک مزن هیه دنابری ده جی قسم خبر ده هم درباره قانون پاراستنا مالبات ده وزارتا مالبات جی بتند به ifade پیرکی در حق اسلام خود کو بده جبوم ام په اکتفا کن جبوم بس جبوک ام سروی مسئله ببینه طرف ل کیرکا پیرکی جبوه بیانات و بس و من سروی ل پرسیم وکن حتی سروی ده پلیس یانجی هزین اولهیه دچن زلام جمالا وی دور دکن bazılar o bistro mehki şeşme jmali dur dikin evji zedetir zlam lehember pireka xo tjedike lehember pireka xo ve sinir dike o evji de sebebi hinek perskilekendin leheladin ji gavi ko hevberdin zlam hatta dawi umri xo hatta zaruk tnebinji zaruk yawan tnebinji nefaqat de pireke evji disa zulmek mezne ned vakik mamoste Eyüp Hankaya gon ned kanuni insani de insana beşeri de çedikin necid kanuni ilahi de tiştek usahiye adı diyaji şu mez kesin ku beriya hicde sali zevcine mamoste me qismek bahs kir dîsam dixwazin serê xeber bidin gavektin em ê xebera rojnameyekî rojnameya akîtê jî bînin ser ekrana îro di kes şî ser vê meselê di kes ku maqdûrê vê meselê ne rehmet kirine rojname gavektin gavek em xebera wê bixwînin em ê serê xeber bidin ev kanûna parastina malbatê wekî ku me beriya vê ga jî bahs kir şeref mal koşçu dibêje em dixwazin malbatê behevdû ve girê bidin malbatê ji hev neqetînin lêberê kanûn me wiha derxistiye ku malbatê ji hev bela dike çima ihtiyacek wiha heye ve qismek behsa peymana İstanbulê kir anlaşma İstanbul Anlaşması lêberê yani iktidar wextê ev kanûn datîne pêş xwe bi tenê beyanata pîrekê bi tenê beyanata kesekî ne aherdu kesa çima servê müdahaleyek wiha tê kirin çima nefaka heta dawiya umrê wê zilam lazim e bide heta min xeberekî xwend 6 meh bi tenê zewcan dîmane 8 sale mêrik nefaka dide û hê jî dewam dike 6 meh bi tenê zewac maye yani kanûnek çi waye em hinkî jî dikarin serê xeber qurban xirabiyê wê bijmarê naqedin yek
و ادو اجی یعنی جامعه را خوازن حقیقتا به topluma me مینا مگو aileyi şevda bıkın و خراب kın yani hedef olanı bir şu hedef var hizmet etkin yani fakat ay bu kemani ameye kime xwa herzan kiriye و مخدای بروانا و bir görün kanuni em tkazın ki çalep çekil mesela kabata ki cez beşim cesedi notu penç ila hakkı velayet edine de dedine de ija serdacı eğer kude ne xwaza sebi nişani bir de ija bahava ki usula icrayı تو ancak kariyer seviye xwe bînî. بله Usula icra çavakî mesela tücar ki jibûnî ku ewan memurê muwazzef haqqê wan bidî 3-4 kağıt pere yatırmıştı û êdoya jî bi araba xwe jî tunkarî harî ancak arabekî ticari tujara bigirî ew zêde pereyê bidî و ایجا دور حتی ایواره اگر کت گیای معلومات تصویر خودی دی ندی حق تجمون داد به یعنی قبعته که وسا غریب قبعته که وسا غریب دمک مرجبونی که سویه خواب ببینه دمه داد جارا تو خازی ببینی گره 1000 کود پرتا نیل معاشی خود 1000 کود پرتا رسانی و اوجی هلا کت روزه که دا کاربی اوی اشلم آنه بی سری یعنی تشکیج آدم ازد کی حقیقتا مرد بی عجبا وانا قوی قانونی امضا کردن نوارو کوی مثل نکردن یعنی وان قبعت مثلا ایجا مثلا تویزد کی پیره که سمعنا کی لیدی افندم اویا سبیه مدلیزه و تعجیز که فلان بیوان تو کدی جویجی منا کردن یعنی یا جی مثلا تویزد کی پیره جوونی که میر عاجز بکه سخنتیه دا سبیه خو جوونی که تدی وان چنده پیرک که سبیه خوشت میگفت تو ترچما سبیه کش گوش می از میری خو ببعجینم یعنی شیء غریب حقیقتا گوید بیشین یعنی efendim deyin ki merhamete برای من کجا دی مرحمته او دیا کو ایمان و ادب و معرفت پر habe مرحمته او دیا کو میری خوانیه وی حالی سبیه خوانیه وی حالی آیله خوانیه دا خستی اویا مرحمت پر نمی به جناوره کی زور یعنی ام مرحمت و وجدان و ادب نیوی پیره کرانامینه فقط وان قانونا وی قانونی هانی ممکن نکن مروی اصلاح بکه آنجا وی قانون مروی ارترا که و ایجا حقیقتا مروی ام گوب ده امر خدا که نوا مروی پیره کدا یعنی حقیقتا چند مرحله اصول دانی ارگورانوی مروی المعلومات خودی در که اگر چطری بیا منش خدا سبحانه و تعالی بگوتانا یعنی دما حقوق الهیه بس هش دست وان لیستو که اثر بجنوان سیستم بشری و عقل انسان و عقل به وجدان و عقل به ایمان و عقل که افند وسیر چاو که رو دنیا جوادات خن مینا گفت که بریم بحث کر اینی بیو هوای عالی جوادات خن یعنی برمی کار خرابی وانا بجمیره هر وقتی که مثلا امیجن نفقت اسلامی ده چاو کیه مثلا امیجن پیره که کی گفت کجا قطعا اگر که حامله و حتی که حمله خدایینه ایله مخاطبه وی خودی گاو که حمله خدانی ویجا پشتی ویجی 4 مهوده روزانه کار بزنه ویجا وی مدتی هانجی او که مقصد یعنی نفقه بده جی ویدا نفقه نایدانی یعنی الا هم گره که ترس امر خدای بکه برای من یعنی تشتکی که مرو ترس امر خدای بکه و مرو حضوره که جی بین اویاد دنیا دا ممکنه امکانات هایتونه یعنی ایلا سخنتیه و مستر روز دهاجی مزن ببن دا مثلا اول سبیه هانی اشترا بیشم جالی کی داد گوده هیتونه و بولونا کت مزد کی بی با مات کشاد ما یعنی ورس خطیه مزی ایلاده بین سریمه وان اولاد که آوا نیفچه بی خودی مزن دبن که همشوارد بی سوسیال یتیم یعنی هم بافتونه تدی من وکی بافتیم جرا بی یتیم ایویاش یعنی باف هیت حکم تنبونی ده حتی حکم تنبونی ویداتر جبر که ناگی باف خو زیده تر daha غمگین دبه سبی کی باوی مر زمان لا برکی هینی درمهانی به با کی انرژی خطوب که قوت کی کمزم بو این کی اعتقاد ایمانی تمام به برکی به این بار کار برابر ایجا امی آنها کی هم باوی هم تونه یعنی پسیکولوژی کی وسا من کار ایزاح بکه یعنی حالا اونا چی بین سری به توپمی اوجی ببینا که یعنی هنا کمسیبت daha مسنات سری ما نکیزو و اویاجی یعنی تماشاوان می هجا خود جوه تماشاوان راضی به پارتیا وان کیجاد به براب به اگر که وکیل که خو خفالتن
براب قرقای بگرن بیش حیره اف قانونی که مالباتش هفت داد خه ام رقم و نزان هما که 684 62 84 نکیزو قانونی داگش بکن یا نه و امدی نه امدی یعنی تمرات وکیلی چی برای من اگر کت و مسئولیتی هانی جتر سالو ولو یعنی بله بله کی تترسینه تداوى چلو خد کی جواد چلو ملتیت کی اف پارلمانتو یا اف پارلمانتو اشتاکی معقول مبارک بون تدی وقت که دبی خلافت را کرن نویر بو راکن گو خلافت گو اوج شخص مجلس ضربه دراوسا برال گوشه کی بمینه یا مالا وانا که مجلس آخر بقیمت بون مجلس چه وکره ایسا سبیا یعنی حتی یک نکخه من کار بکمن حرکتی یعنی همچی اقتدار را همچی مخالفت را بله اویا گرک محرک خطن یعنی خوازم بیجم و هر کسی برا ملت وکیلی خو و چبرا خو مخاطبه نکیزو بی قانونی داگش کن اوی قانونیش دنیا مراج آخرت ماج روشی که وزن تینه ها امی بلا پرشان بنیانی هناك استاتستيك در حق زواج و هفبردان داز بدم سالات شويده لگورش Türkiye istatistik kurumu kam dibêjin nüfusa Türkiye her diçe zêde dibe şu an beyaz zanın nüfus zêde dibe lêbelê tevîk nüfus zêde jî dibe sala çûyî zewac ji sedî çar ketiye yani insan êdî nazewcin pir em bêjin acele nakin em vê dikarin bêjin yani emrê wan bi pêş ve diçe pêş dixin li hemberî vê hevberdan ji sedî di do jî zêde dibe îca hevberdan jî zêde dibe yani ev pirsgirêkek gelek mezin e ji bo vê lazim e qanûnê derketin yani ji bo vê lazim e ku hinê hinek sivîkayî çêvin ji bo vê hinek lazim e ku malbatê li ba hev bihêlin yani pêşiya vê musîbetê bigirin em ser vê qismekî dikarin xeber bidin û dur em ê li xebera xwe binêrin kerem kin تدی من قاسکی بری جی بحث کردم گو اگر کو بخوازن دکارن راحت درخن ادارهوان دولتی و حکومتی برای کابن هرن او کسی که دگنجیتی خدا بنیا حجده ده زویجینه چند حب جوانه هبدو بردانه یعنی ایکو مسود و حضورلینه اون و اوان کسی که آنها کرنه حفظه بیره که وان تليدن هيري يعني كي جام بيركاوي دبيجا از بيد لي خوزويجي ما واتشكي باش كريا نامش دبيجا كسي كل مبن هيراتنا يا از دمالا خو بتبي سبي خو بتني ماما كسي خديتي المبكتنا يا ايكو خديه مبو خديتي المذكر از حضور لي بوم زوركي من حضور لي بون وميري من ميري مالي باوي سبيه من جمگرت و بركر حبسي اوان گوتنا دچن گوی اداره وانا اما گوی خنادنه که بنیرن د زمان وان پاشیا دا د حق مالبات عائله اولگوری اخلاق اسلامی پچکی کدنوا توپلما مدا ماو ویال خوشا دولت خربی ندچو او تشتی کدنوا وان دا مالوان خرا کربو مالباتی وان جهب بلا کربو خواستن وی تشتی بینم که نوا مجی بنیرن از ناوی قضای تنی از ناوی قضای ناویجم اما یعنی ناوچکا مدا ده هریما مدا ناوچه یکی دا و دیسا از ناوی پارتی جی ناویجم یعنی باشخان ناوچه ای پارتی کی به پیرکه کی جنبی را تدیتنی دوازیت کی نه باشتا سبیه وی پیرکه او پیرک جنبیه سبیه وی جمزنه سبیه وی پیرکی 16 سالی دیا خو وی مرکی دوی وضعیت داده بینه دمالا خدا دمالا وان دایه دوی وضعیت داده بینه و سبی هجومی مرکت که بکیراله دخه آنا وی مرکی و وی جنی که بردانه وی سبی کرنه حفظه یعنی اویت تشتکی فتنه کی پرزده مزنه یعنی انسان گرک نفسو قیاس بکه او کسی که وان قانون دینن عجیبا وجدانی وان تنه یعنی قد نفسو قیاس ناکن یعنی مرک لبا دیاخو مرکی خریب دیتیه یعنی گنجه کی لبا دیاخو مرکی خریب دیتیه اولی خستیه جبلا که زینا سربسته
de kanuni wanda zina serbest Amerik zina kiriye jinke zina kiriye her diye berdidin her dul mala xune sebiye 16 salı kirne hapse yani aviye vi kanuni jko anine lgori kijan mantıkı anine o ev kesik vi kanuni aniye eftişt beseri acaba ve çıbke yani gerek nefsu kıyas bike yani toplum ama divin divir derdikin yani tabi hep top kırına birine serejir ki de berdidin idi bil kuderi jhabdu bela bu o vakti ku malbat u aile jnav have bela be o khire ki te da nemin zanın ku kese ku juwe malbatı yani insanı zaruke ku juwe malbatı jider kevin her ekulu goşe ki ve ne terbiyat de ne ababe ve ne binin ve svero yacar betir bibin belaseri ve toplumu ve toplumu van insan van sabiye biçuçuk ev çava karvin idare bkeni van sabiye biçuk ev çava ame gelecek xo peşaroja xo teslimi wan bikin بروحکی سلیم و کارون سویرو دولت خو یاجی مالبات خو اداره بکن یعنی دکن حاله کی پسیکولوژی کی روحکی وسا حقیقتا انا yani jihale vi milleti o insanı kutna ve durumu jihale var dilemene btşevte. Az istatistik ki bidim ve hakikat etişteki mühime mamusta Fankaya Türkiye ortalama koyun bejin zilam 28'da pirek 25'da zevce. Bəli. Leherema Rojava evya derte si yani zedetir insan dereng zevce. Leherema me leherema Rojala de 22 diye 22 yani zud zevcin. De aliye haberdan edici herema Rojava zedetir zu haber dedin. Rojhelat zedetir embejin haber nadin yani de haberdan eda İzmir, Muğla, Antalya, Yalova, Aydın, Vanat Seridane eko haberdan orana van kemeji Hakkari, Bitlis, Şırnak, Muş, Ovan yani herema Rojhelat şey o herema kut 22 sali zul zevcin yani ek zuji zevcin ev orana haberdanişi daha hendike. Yani ev teneji istatistike ki jil peşmeye. Yani çareseri ne ku insan dereng bize için. Çareseri ne ku insan zedetir bisekinin. Yani pır nedeni hene sebebi yek şey ve salep şu da şahsiyet ta insan zedevsa yani hışk öknabe yani çinabe. Kutedid ve yani ağışaşken eğilir meselesi ya. Salih evvel da bina basar ki du adamlar ahlakı koyun ki karalar begevire. Yakfiya. O edduaji esas en mestrivi mecbur ki elvadara sa nikah Xudayı kudben bqavlu Resulü Xudayı malum tübey u bazara ki da qavlu Resulü Xudayı hakikaten na istimal kırın. Devada sa kelime ki terime ki evke manidara که هر وقتی خدا و رسول خدا به کفیل اف دعواهانی یعنی جوی درجی اویا نمینا به او بازار کی خفیف ایرو هم به هفرا پیمانک چیکس برام جوودو بقتن یعنی هفبردان نای بیرا انسان جمون خدا زوجین هفبردان نای بیرا انسان و او هر روز که مانی که وان هفجی به هفرا ادارت کن حتی که یعنی زمان پیش ده هاج نباون خوشتر به مثلا امیشن 16 سالی از پیرک خو امزوجین یعنی آنها daha پرپرزیده ترجر هست کن tabi زمانی برای او سختی می بچو تنه بیرامه کم هفودی داره کریه و صابچه و رحمت الله مذکریه ازیتا مدیه ازیتا ویدیه حقیقتا daha زیادتر به شیرین ترد بیانی و ایجا maalesef تمزد کیش خم اوا belediyeci کدگوتن yani efendim belediye başkandan aldığım yetkiyle bilmem ne falan bir yani bu kadar imkan da be nakhwazın maneviyat hakikaten rıza akhudib kevna bir işihani pırdı khwazın rut seküler mesela hakikaten mina ufak bir bazar ki kuça ve tadi to alevir ki şahada kitini yani vara ki çetkin ev nikah yani bu havayı hakikaten hoş nabe yani malum yani ev insanı ki beri nikahı hakikaten به هفرابونا وان گناه کبائره
تو مزد کی به امر خدا و رسول خدا لاف حلال دمن بوی حوالتی کارن هم جنت خدا روز بروز خیر قزانج بکن و حضور ببینن اودنی خیر بیرا ودتنک خیر بیرا ودتنک یعنی اینا کجی متاثر يعني سيشار دخيمة ما مثلا زواجا كسين جوانتي تتزوجن نها كسين سيكولر كسين كل ديجي دينن ايكو فيغا باسكر يعني الزواج دجي دوين مش فلان كسي و يتكيستن ومو جنومير اعلان كر او ذهن ملتي دا تشتكي وها او تكن دوين بوكا زاروك يعني çocuk gelin ve xistine zihni milleti او خبره روزنامه akit mego em binin ser ekrana naha خبره doye roja iğneye Türkiye genç evliye zulüm 2 can daha aldı ve bavd hafse da ded mezarda o zaruk biten iman ev kesin ku ve mağduriyeti kşandine yani جبر کو زو زوجینه و باوی وان کتی حفصه وان زاروکا دیوان جوی قهر دکس یک شی انتحار کریه یک شی پشتی کو زرامی وان جوان هاتی قطاندن بزارکی خل تنمایه و نخوش کتی الخسته او جی رحمت کریه یعنی دکس رحمت کرنه یعنی دکس وفات کرنه یعنی اف بتنه لا yani devleti, hükümeti, serokkumar teva mecbur dike ku tamamı işi xudev jeberdin u ve mesele çareser bikin. Çareser bikin. Dve van roje paşıyla bitene rojnamek Türkiye gazetesi kön bejin. Mesele ki hani go vat serve mesele da xabatek heye. Nori tamamı çapameniya çep ekul diji dinin eko safevan belliye teva yek zamaneki bir yek deveki diji ve mesele haber açıkır. Gotun va embejin zarokti bukan zarokti dixin meşru ol peşiyavan vedkin ediye ve zarokti da bizevcinin serve mesele disatneri hükümet ketebe dengi. Yani hadi teklif heye Xuda subhanahu ve taala çağı buluğiye و بلوغ جيش خم ظاهرا جي فهم دبا كو انسان كاتي حد بلوغي ناتي حق حد بلوغي افيا جي امري ويج بازا بغري حتاني هين كي جا بلكي حفظه حجر نوزا جي دبا الغور اقليم دنياي والغورين جينيتيك يا توبلما جي دبا كو دغشبه فقط دبي هرم مدا يعني حد بلوغي الزواج رال برشليه يعني سالك بيزا باجدا دوی بحثی دا من هم لدیاربکر هم لماردین هم جی من لباتمان سیحب جوین چکرن دیاربکر آیره سوسیال پولیتیکالار مدرجات بون وی بخوشی گویانی امر حجدا گرم من سر به خبردان هر نقدر 13 و 14 نبجی جی 15 16 گرم مربا کی بین خواره و اوجی گرانی دورما گلشما سبیه یعنی مرو گرانی کاره قرار بده دبا یا راپورا کی طبیب بجی زواج را البشرینه yani hak devlet tüne bir hukuk lavan işa. İja ev ka sembolü çar havada emri Xudra ters de benefsan azuzu bejim yak şey sadece godariya pirakit ke doya mesela velayeti amire de piraki eva siyad mesela nefakada eva çarajı de ömrü zavacı kurser hücdat sekne hatta van feminisi Xudena nas yani dibin ki ya hoş çarda hatta ne hücda empari fırsat dine pari ki fingir demek ki çekin yani kefa xomezakın izin aşkı serbest ha tadpara ve ne bizavicin yani akasa insanı sinsi Xudena nas xarab en memleketi da bir şekilde yanlış bir fahmi hücda ku am dibejin aslında ne ku tedi hücda umre xuya hücda ro girtin ويديد كارم زوجينينا قرا حجداجي بقدينه جنوزدا روج ها يعني جنوزدا نوزدا روج نكري حجدا قرا بقدين يعني تدي تيوي معني ذاتها يعني تمام قانون هذا مثلا حجدتي كوج حجدا روج مثلا يكي كو بخازه اليات بستينه حجدا روج بقرا بس يا جوا وكيل حجدا روج بقرا بس اللي في قانون هذا كنا نوزدا سونا حجدا ياك جماعه يعني بو شازه لا لازم يخوم سبب زوجه belki de hüfdada, belki de hücdada, belki de ozada zevci. Hem abi engel ne neke peşa. Evan insanı ve tabi insanı. İnsana negrin. Beni tabi. Wan zaruki wan hat belin, wan azad belin yani. Yani tişti khira kudna malbatı da maya he neseknine. He dilyon rahat ne bu yedxazın heji. Vi tişti kul piya maya wij bela bakın. Tedi ev
toplumsal Cinsiyet eşitliği eşitlik Aa, kudvejin eğer öyle, kuya öyle. binin Aynen, şu daha beter evi bir işi harabe ve Bəli. idi kes zaruk yüzde bavê xwe ra zaroktiye nekine و اویا زیده سری وان باب وان ام پی حسیان ام وانا بخنقین دنه جی مثلا تدی لآلی Anadolu و wilayeti wan dera merkez malawi dûr dikin. Sê mehaj malawi dûr dikin. Tedî insanê me herêmê pişkî ku zarokê wan zêde ne yani apî heye, xalî wî heye, meta wî heye, xatiya wî heye. Wextê ku ji mala xwe dûr bibe cîkî ku tedî serê xwe lê deyne here lê razê heye. Ama ew insanê li alî Anadolû kesî ku ji mala xwe dûr dibe cîkî ku serê xwe lê deyne razê tune ye. O binêrin ew meseleka ku tedî zilamekî pîreka xwe kuşt. Pîreka wî yani zilam durma wan aboriya wan piçîkê me pîrek dibêje ez ê herim gece qulubiyê de ji xwe bişxulim ew jî divê neşe neşxule tedî halî wan ciya li ber çava ye. O viya jî demekî dibe sorun di nav wan da û zilam ji malê dûr dikin bi sê meha. Evê pîrekê jî dişe duwê derê de dişxule o merê wê jî ji malê dûr kirine nikare balî mala xwe de jî here di ber dora mala xwe de jî nikare here ew jî ji re qedexe kirine o vî merkî îdî li çola dimîne îdî li perî hevel otêla dimîne îdî li ceda radizî li ku derê li parka radizî belînîne o pîreka wî sebîka wî jî heye pîreka wî diçe di wê gece qulubiyê da bi zilamekî xerîv ra di weziyeta ne uygun da fotoğrafı xwe dikişîne û ji mêrê xwe ra dişîne dibêje az avay ez ew hanim. û vî merkî jî çewiye dikuje aslında hikûmet wê jinikê dide kuştin. بله Dide kuştin. Gerek wan hev islah bikem ji malê dûr dike mêrê ku ji malê dûr bibe û jinik jî wê fotoğrafê vî hawayê jê re bişîne yani o zaman di Malawî de kî heye kî tune çizane yani. Belê. Yani mefhûma namusê jê ortaya ra dikin yani. Eger tiştekî bilinçli ye hikûmet jî ferqa viya da nîne yani. Ew însanê ku te gotin li ser disekinin dixwazin vî tiştî ku bisekine piçîşkî bixwazin ku tişkî bikin wawayla çê dikin dibêjin ha van tişta ra dikin hemen di çapemeniyê de o di rojnameyê xwe de û di televizyonê xwe de li ser disekinin ev ya îcraata wan însan e hikûmet jî ji wan ditirse hema dengê wan bilind ve tiştê ku bixwaze bike jî gavê xwe paş te da bikir. ev toplumsal cinsiyet eşitliği ve küfreki mehde jibine xwedê biret bîra Müslüman da ba. Mala vaga xwedê jî razî be demama qediya temaşawanên hêja hatin dawiya bername heta hefteyektin bimînin xêrê xweşiyê de emanetî xwe da be.